Reka nongere mbasuhuze ndetse mbonereho no kubaha n'ikaze mu makuru yacu ndetse n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu. Wowe rero udukurikira aho waba uherereye hirya no hino hatandukanye, tuguhaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. N'amakuru tukugezaho abajyanye na politike ndetse n'umutekano, by'umwihariko tukagaruka ku makuru ya hano mu karere k'ibiyaga bigari. Wowe rero udukurikira aho waba uri hirya no hino hatandukanye, tuguhaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Reka twongere tugaruke ku makuru agendanye n'ibibazo biri hagati cyangwa se n'ibibazo by'umutekano muke uri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'icyo abasesenguzi bakomeje kugenda babigarukaho. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje gushinja u Rwanda ko rwaba rufatanya n'umutwe witwaje intwaro wa M23 kurwanya leta ya Kongo, ndetse leta y'u Rwanda nayo yakomeje gushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufatanya n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR. Mu gihe kandi ibirego leta ya Kongo yakomeje gushinja u Rwanda by'uko rwaba rufatanya n'umutwe wa M23, leta y'u Rwanda yakomeje kubyamaganira kure, ndetse inavuga ko nta musaruro na muke yakura mu guhungabanya umutekano w'ibihugu by'ibituranyi. Nyuma rero y'igihe kitari gito hakomeje kuvugwa amagambo atandukanye, gusa kuri ubu abarimo abaminisitiri batandukanye nka Bizimana bagaragaje umugambi wihishe mu kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka kwakira abafungiwe ibyaha bya Jenoside. Uti biteye bite rero? Mu gihe abasesenguzi mu bya politike bakomeje kugaragaza impungenge ku mugambi wa Repubulika cyangwa se wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wo gukomeza kwiyegereza uwo ari we wese wahungabanya umutekano w'u Rwanda, n'ubusesenguzi bagarutseho ndetse bareba impamvu nyamukuru yaba iri kubitera uyu muyobozi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko nyine ari impungenge ziyongereye ubwo bajyaga hanze, ubwo nyine amakuru yajyaga hanze avuga ko icyo gihugu cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka kwakira no gutuza abanyarwanda batandukanye barimo abahamijwe ibyaha bya Jenoside n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda TPIR cyangwa se TPIR, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho. Haba rero barimo babiri bahoze mu nzego nkuru za gisirikare nka Major François Xavier Nzuwonemeye wari ushinzwe urwego rw'ubutasi bwa gisirikare, na Kapiteni Innocent Sagahutu wari umwungirije. Harimo kandi Prote Zigiranyirazo uzwi nka Ze, bivuga ko wari muramu wa Perezida Juvenal Habyarimana ndetse akaba musaza wa Agatha Habyarimana. Mu yandi makuru kandi nuko bivuga ko abo kandi ngo barimo na Koloneli Alphonse Nteziryayo, nawe ngo yayoboye ishami rishinzwe imyitwarire mu gisirikare mbere ya Jenoside rizwi nka Military Police. Aba barimo kandi bivuga ko yaje no kuba perefe wa Butare, mu gihe Andre Ntagerura na Prosper Mugiraneza bahoze muri guverinoma mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Aba rero bikavuga ko bagiye gutuzwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse binakomeje guteza impungenge kuri leta y'u Rwanda, ndetse ishobora no kuzaba intandaro yo kugomeza kugaragara umutekano muke hagati y'ibi bihugu byombi, haba Kongo ndetse n'u Rwanda. Megasomimari Jean Baptiste yagize ati none abo bantu nibo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi arimo gutumira kugira ngo baze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe hari ibiganiro hagati y'ibihugu byombi bigaruka ku mutekano wabyo no kurandura burundu umutwe witwaje intwaro wa FDLR uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo abo bantu bafite ngo uburenganzira bwo kujya mu bihugu bashaka, Dr Murefu Alphonse akaba n'umusesenguzi mu bya politike agaragaza ko kubakira bishobora gusubiza irudubi ibiganiro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigamije kugarura amahoro n'umutekano mu karere. Yagize ati
kuzana abantu bigaragara ko bari mu baremye iyo ngengabitekerezo ya jenoside mu karere, wakwibaza niba biganisha ku kubaka ya mahoro urukiko rwifuzaga ko ruzageraho mu gihe rurangije inshingano zarwo. Nk'uko n'ubundi rero byakomeje kugarukwaho, u Rwanda ntirwahemye kugaragaza ko kimwe mu bibazo by'ingutu byugarije amahoro no mu karere cyangwa se amahoro hagati y'u Rwanda na Congo ari umutwe witwaje intwaro wa FDLR, bijyanye n'amahoro cyangwa se nako bijyanye n'amahano wasize ukoze mu Rwanda, aho nyine nk'uko n'ubundi nyine byakomeje kugenda bigarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye, u Rwanda ntabwo rwahemye kugaragaza ko kimwe mu bibazo by'ingutu byugarije amahoro mu karere ari umutwe wa FDLR, bijyanye n'amahano wasize ukoze mu Rwanda ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, ndetse na nyuma yayo ukagerageza kugaba ibitero bitandukanye bihungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi ubutegetsi bwa Kinshasa buzi neza ko ari ikibazo, kuko nko mu nama ya Rwanda yabaye ku ya 21 Werurwe mu mwaka wa 2024, intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Christophe Rutundura, zasezeranyije iz'u Rwanda n'umuhuza Angola ko zizageza ku nama yagombaga kuba muri Mata 2024 uko gusenya umutwe wa FDLR bizakorwa n'ubwo nyuma bwabyigaramye. Dr Murefu yagize ati, aho kuba wagaragaza ubushake mu gukemura icyo kibazo, ibikorwa byawe bikaganisha mu gushyigikira ubwo bugizi bwa nabi ku kindi kibazo. Umuntu yakwibaza ati, ese ibyo kwakira abo bantu byakozwe bigamije gukemura icyo kibazo? Ibikorwa bigayitse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwijandikamo ngo kandi biherutse kugarukwaho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana, ubwo u Rwanda rwifatanyaga n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amahoro. Yagize ati, nta kindi gihugu nzi ku isi gifite abantu bishe abandi benegihugu barenga miliyoni, bagakora jenoside, bamara kuyikora bagahungira mu gihugu cy'amahanga, icyo gihugu kikabakira, ubwo ni Congo, kikabashyigikira nyuma y'imyaka 30, kikaba gikomeje kubafasha, kubatagatifuza, kubavanaho icyasha, gufatanya kubafatanya nabo kugira ngo bagaruke kongera gukora jenoside no kuyirangiza kuko bumva batayirangije. Ntabwo kugeza ubu biramenyekana niba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izakomeza gahunda yo kwakira aba bantu nyuma y'uko bigiye hanze. Icyakora bishobora kurushaho kuzambya umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda bigarukwaho. Minisitiri Bizimana yavuze ko bibabaje kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka kwakira abantu barimo abahamijwe jenoside kandi isanganywe ibibazo by'imvugo z'urwango ziganisha kuri jenoside. Ngayo nguko ibyo uyu minisitiri nyine Bizimana yagarutseho, ndetse akibaza impamvu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ishaka kongera kwiyegereza aba bajenosideri basize bahekuye u Rwanda. Hakibazwa niba
bikorwa Tshisekedi arimo arakora koko ari byo byaba nimba ari byo byaba bigamije kugarura amahoro cyangwa se byaba bigiye kuzambya umutekano w'izi mpande zombi. Ndabashimiye, nimukomeze kugira impagarike n'umugingo mukanda subscribe maze mukaba ba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu.